Vjerojatno je i veći postotak onih koji vole čokoladu. Evo ja ne znam nikoga koji ne voli. Ne znam ni ja. Zato vas sada vodimo na dane čokolade i kave u Zagrebu. Zbog ovih kadrova možda poželite posegnuti za svojim zalihama slatkiša. Dani čokolade i kave idealni su za sve slatkoljubce. Mnoštvo ima različiti ovih čokolada, imaju ove jagode čokoladne, to mi se najviše dopalo. Za sve posjetitelje izloženo je ono najbolje od hrvatske čokolade i kave, ali možete upoznati i čokoladne delicije iz Italije, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Dostupno je gotovo 50 izlagača. Čokoladne skulpture trenutno su na aukciji, a svi prihodi bit će donirani zakladi Solidarna. Zato što smo prošle godine imali toliko veliku posjećenost da smo zaključili da nismo dovoljno taj humanitarni potencijal iskoristili. Skulpture su na temu ljudskih i obiteljskih prava. Prošle godine Dani čokolade brojili su 25.000 posjetitelja. Od samog otvaranja blagajne već se napravio red od nekih 40 metara. Ja sam baš, moram priznati, jutros bila jako sretna kad sam to vidjela. Iako nas organizatori uvjeravaju da ovih zaliha ima dovoljno, možda bi bilo bolje da požurite jer ovih slatkih primjeraka bit će tu još samo sutra. Na manifestaciji vas očekuje bogat edukativni, kulturni i humanitarni program. Održavaju se radionice ručne izrade pralina, ručnog temperiranja čokolade. Ja ih volim zvati punjenim bombonima, jako obraćamo pažnju na detalje, puno sam se educirao oko formulacija samih recepata. Ponuđene su i radionice prirodne kozmetike na bazi kakaovca, kave u kozmetici te osnove latte arta. Printamo baš doslovno sve, znači što god ljudi žele, najviše, ajmo reći, selfie, ljudi vole sami sebe, tako da idemo u tom nekom smjeru. Sad ćemo probati kakvog je okusa Nova TV.